Proteklog vikenda u Nijagari je održan tradicionalni 64. vidovdanski piknik, poznat kao najveće druženje Srba i njihovih prijatelja na severnoameričkom kontinentu. Manifestacija je počela u petak izuzetno uspelim koncertom folklora Akademija Srpske narodne igre Miroslav Bata Mačetić iz Toronta. Subota je bila rezervisana za sportska takmičenja. Održani su uspješni turniri u malom fudbalu i košarci. Centralna svečanost po običaju održana je u nedelju u prisustvu nekoliko hiljada posetilaca i veći broj uvaženih gostiju. Sve prisutne u ime organizatora pozdravili su predsjednik crkveno-školske opštine Sveti Georgije i Arhangel Mihajlo Dušan Kolundžić i predsjednik Srpske narodne obrane Aleksandar Pantelić. Na svečanoj pozornici i ove godine bio je nekadašnji kanadski ambasador u Beogradu James Bissett. Posetioce su pozdravili i sadašnji kanadski političari Kim Krajter i Rick Dijkstra. Sa velikim oduševljenjem na 64. Srpskom danu i ove godine pozdravljen je dokazani prijatelj Srba, poznati kanadski novinar Scott Taylor. Poslušajmo ga. Dobar dan, moji drugari Srbi. Ovo mi je 11. poseta Srpskom danu na Nijagari, a tek drugi put kako ću pokušati da održim govor na srpskom. Moram da priznam da sam bio jako zauzet događajima u Afganistanu, Gruziji i drugom južnom delovima bivšeg Sovjetskog saveza. I tako dok sam učio paštu, dari, turski i ruski, srpski sam počeo da zaboravljam. Kao ishod svega toga, današnji govor će biti isti kao i moj život. Špor i vrlo jednostavan. Kao što znate, u svetu se poslednji godinu dana dogodilo mnogo drastičnih promjena. Najveća svetska sila, Amerika, ide u propast vodeći dva rata koje ne može da dobija. Niko ne zna i nije siguran kako će to da utiče na novi svetski poredak. Do sada je Amerika iskazivala svoju moć po principu šargarepe i štapa. Šargarepa je bila američki dolar, a štap američke vojske. Sada Amerika mora da uzima kredite od Kine da bi platila svoju vojsku koju već ni sada financijski ne može da izdržava. To znači da Amerika više neće moći da deli tuđe teritorije šakom i kapom, pa će zbog toga uskoro doći i do promjena na Balkanu. Jedna stvar za koju sam siguran je Kosovo je Srbija. A Republiku Srbiju na vidovdanskom pikniku u Nijagari predstavljao je 5. put za redom konzul iz Toronta Goran Savić. Dame i gospodo, uvaženi gosti, dragi prijatelji, braćo i sestre, koristim ovu priliku da vas u ime Generalnog konzulata Republike Srbije u Torontu i u svoje ime pozdravim i poželim vam sve najlepše. Sreća vam Vidovdan, sreća vam Srpski dan. Mi danas slavimo 620 godina od bitke na Kosovu. Ta bitka je pokazala Evropi ko su Srbi i šta Srbi iznad svega cene i vole. Srbi iznad svega cene i vole slobodu, otadžbinu i veru.
Neki danas na Kosovu i Metohiji prave kvazi državu, ali dok je srce u Srbina, Kosovo i Metohija će uvek biti Srbija. Draga braćo i sestre, budimo ponosni Srbi, čuvajmo otadžbinu, veru, kulturu, jezik, našu ćirilicu, našu tradiciju i običaje. Poštujmo naše, poštovaće nas i drugi. U zabavnom delu nijagarske manifestacije učestvovalo je više folklornih grupa iz Ontarija, ali i gosti iz Londona, glavnog grada Engleske. Pevala je i Lepa Lukić. Odličnu zabavu priuštili su članovi orkestra Kolo, kao i poslednjih godina stalni gosti u Nijagari, pevačka grupa Sinovi Korduna iz Toronta. No najveći aplauz publike dobili su deca iz otadžbine, Nada, Vera i Slobodan Brkić, deca sa neverovatnim talentom za pevanje srpskih duhovnih i izvornih narodnih pesama. Nažalost, brat i sestra Nada i Slobodan od rođenja su slepi. Spas nude lekari iz Kalifornije, a cena operacije iznosi $100.000. 3 kandidatkinje za kraljicu Srpskog dana prikupile su dobrovoljne priloge od posetilaca Vidovdanskog piknika. Sakupljeno je preko $10.000, a najuspešnija bila je Tanja Marić iz Nijagare, kojoj je pripala laskava titula kraljice 64. Srpskog dana. Kompletan iznos namenjen je za lečenje Nade i Slobodana Brkića. Manifestacija u Nijagari po svemu je uspela, a ovaj humanitarni karakter zaista je za svaku pohvalu.